ala famu tirtemu wallahi kotan mo ƴetti programme ji rewɓe waɗi non ko mami expliquer grand o grand ko mami yewta grand ɗon ko kota woni ko wadde c'est pas normal ko woni ko wadde aɗo grand kotan ko woni ko wadde c'est pas normal wallahi mi holli kama par ce que mi falaka noddude baabi ami alnaɓe a faami ɓalloɗe ay kotan ɗo naɓiɗi noddumo expliquer nama ko woni ko wadde c'est pas normal seke bo ƴetti jiwo addi ko suuɗo kala kon jiwo haalanimo ko ɗum o woni wadde o fait inama wata tefude o sendidira soɓe sama kala so ɗumanno kala kon debbo haalanimo ko ɗum o woni wadde awa grand noddumo explicanamo ko wa miɗa ko waddi men miɗamo manque de respect awa grand inchallah merci frère ko gorejo makko no filan non ko mami hollitamo kota woni ko wadde c'est pas normal ça c'est anormal problème ji men ɗi naɓonge e wolgol ɗum kaya sisim labaka ene gére ga onon tigi nawano haɗi lantimira est ce que jon la ronditaɓe ora yo daro ka oran o yenna ha oran ka wola ko faala kono min ko onon mi sutti par ce que déjà min ilan tomi tewtomo ka min kay ko min ton ka o tewtomo koko one wadde ɗo min lan andi hakkude en alay sa goɗɗo gaddi kamin yomi memu miwɗo billen mema muɗo ɗum najanni on faami cause no derrière o comportement makko kesɗo hakkude en yalla min noon mira mi holakimo hande mi holakimo janggo tawi noon ko kanko waɗi gonko en ton gon allah yaawi laaɓal min ko min ton koyo muño par ce que ɗon andi na gunji komari ka ɗon andimo très bien depuis à l'enfance ɗum ton calcul pousse so tawi tun ko goɗɗum o waɗa allah itte ñande allah itti wo kadi on yiya comportement makko daban o ngarte min ko ɗum minnoto to ñettu rondito ɗon fus innugol on manque mo respect manoddo koppa dérange on ɓene ono c'est pas bien gérire hakkille mon ɓay onon ɗon andi ɗo hakkille mon nden mo timmi moƴƴe fus waɗa onon ɗon andi ɗon ami expliqué ni on kay mi alani o ya quelque chose gérire mo hakkille mon ɗon jokko ngaju mum min ko ɗum mi alata on faami to hullutu papa fus ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi ko ɗande min non ɗande min piiji kono toon hande kadi c'est bon min no wano hande kadi c'est bon kadi yawreji ɗin c'est bon mais frère hakkude Allah sanji bil sanji on min wawatala yawade koye min wonmo yemi wawatala yawade yawɗala yeytoɗaɗon kadi kono mi waɗuma wawatala wadde ɗin ande min komi faala hande kadi c'est bon maintenant ko ami faala kala ko anduɗa na accu hakke o wakke s'il te plaît min so woni milla waɗuma goɗɗo mi tontoma yafuyi mais mi mantaki ko ɗum waɗuma min noon a waɗilan min donc min hande mi jattilan hande a sigi on hande a jattila min jattuma hande a sigan onde jattila hande kala ko woni hay siko ka fami hay siko wonnunde ko ma ɓeɗoddama ayno tan min komi woni kotirawama comment est possible kono no wata wonirde noon min c'est bon min hande kadi hande kono mi faala kala ko annduɗa ano woni en commun ko annduɗa enen ɗiɗo ɗen jeeyi hay ka suuduɗo en waɗa e barage cuisine en senday hay dus jini fof ɓen senday hande kadi ko ɗum min mi faala fof koye mum ɓen sendi billahi ɗa fiji billahi sa haaldini kono wawiɓe sendude piiji wonde ɗiyan comme mi bawi min no wuurde ma yaade billahi wallahi en senday sende fiyon ɗum en senday par ce que j'en ai marre que jaaa futenade ɗum ko futte a falama bamimiran ko ɗi wawa sendude héritage mo baɓe en senday bayuɓe no en senday min numa non ko kamɓe watta en sendande ɗum ɗon ɓe wawata ko kamɓe wawata ɗo ɓe aray ɗo ko mayigol ɓe yeeyi kamɓe andi toon kamɓe andi ko ɗum wadde toon frère wallahi sa ƴetti ko jokkuɗa ɗo s'il te min plaît ma noon ta yawlanguy si mi alnanima gonga mi alnandema ta yawla s'il te plaît ok min Ko halanima jokkuɗa ɗo sanju ngol lawol hande kadi min bidda sen sendal ko sari on dakunene billahi par ce que an ko yawa on daɗaɗamde ɗumude ko et puis min innugol ɗo papa an e papa ma toon andi ko an e maɓɓe toon andi koni hakkude mon min ko wonde ko nene mbiɗo komi haalanma to hunde wottere min numa o cuisine ɗo daaro o cuisine ɗo fota en sende ɗo taw woni ko ɗo nen fuɗɗoɗo sendugol taw a faami
salon trois jours ni do mo ben ni to dulle be ngwan filtere Saglia di yalto ngol lawo ni lawo honni Kutu anda ko se pano no ya bila bita. jona ya to lawo Na yo na yo ngonga me alapa. lawo no wonni Anda wa evidence set le julle de senda minuma foppe mun senda minuma kala ko anduɗa no woni den kafiɗo billahi sende ko tire on wonde wadde ɗum mi halanima noon komi halantaka ko a faami e puis haala noon ɓe nguma hunduko makko tefe ɓe ngwa hunduko makko tefe ɓe ngwa billahi noon ngoy mi halanima ɗum ñande kala mi humpiti on hara mo haalani mo mo goto si mi ari ɗo nde ñande ɗo falanayi mi halanima komi halana E pa uno to de yatado di bobi ngono. No, c'est pas possible. Kan koti. Wallahi frère, simini o sanja la regali fenal. E debbo perdini on bonni hakkille makko complètement. Awa idi o jiwo doyi. Yalla wadane dum do jam. Kono an on na e jawonda wallahi. No mi no defo ko mi informo be dum do parce que wawa bayar ini dong versi ini ya sana be Bappa fai. wala ko baffa ah jara manon jara joni haray ko ko kasara wo dai ko yew do mi do arni nan do ya mi fay wa ko ton fe ndike nyatti da do ko ro den men mino ay paga woni Ya de no niña. aden ni trome wallahi minya ko fe haray ko ɗum anani ko moɓɓe haɗi programme gonton gon hay moɓɓe hari ɓe sonji en haaɓe Allô? Bonsoir papa. Bangejang. Bayram fena mene mengala janan. Kofi kotan. Papa kotan sanji complètement. Wallahi. Nyande be nyande ko sonko ko nder suudu tiga laabri ko foto. Simi arti ko nyande be ko sonko minne minge makko be ngala faamu kirte ay o boutique on to so kino boutique on ala uditude kanko mo darani lan do hankin kikida la ko akirila o naati o yenni o waɗi ko faala waɓɓiti ko matumen pira men min mi tewtaki mo wo piiji kon konko nder suudu nder ga fo kala ko hakkilo nga koye men senni o yara beere dey hakkunde allah o suula kon ɗe balɗe ɗo fof koni min yo ɗe balɗe ɗo fof koni hay rewɓen ɗiɗo sonki so ari ko debbo makko on kadi woni bambande o ala tefude ko ndu woni probléme on ko non source de probléme o ara tun o ƴetta côté ɓeygu makko o vencano ɓeygu makko awa noddemo dey noddemo yo toon par ce que min mi yiɗamo affrontude ɗon mon ala manque mo respect ma ono wi olla manque ko tan respect so jaɓi noddemo famotiron min mi falaka yawade mo parce que so waɗi piiji gon ton an ɗuuɗi mi wata muñade ɗum ɗon awa inani awa